uništio sigurno jednu, a možda i obje. Šta, možda ne polutke, receptura sam kako čovjek može da postane oružje. Rekle si olake odluke, kažu da kod Fažane sam viđen u noći i da u ruci sam imao poduže oruđe. Doduše tog se ne sjećam, tako da dragi suče krivim se ne osjećam. Ko mi je čuvao leđa, nikad niko, tako to preferiram. Ako se detoniram, popušit će svako ko je blizu bio. Zadnji pravi reper, pa zajebem sve ostalo nezahvalna igro. Podizu sam teret prevelik za neke, tako da isti su postali težine dio. Pa ih bacam sa sve te stijene direkt, na prolazeći trajekt. Ne radim rap za ljubav ili za respekt, nego za krek glave. Pitaš zašto? Tako da džabe dobijem krek, brate. Ako me vidiš u gradu, izbjegavaju širokom luku. Zadnje pare što sam imao sam spičko na lutku i na pušku. Imam loš ukus, al volim kupus, pa se palim na svaku kurvu koju vidim u busu. Šta god konzumiram, to radim u šusu svakoga dana. To što na mene pali ti se stara, glavni je razlog zašto magli mi se šajba. Volim kad žene glade mi jaja, al moram da hvatam ljude za noge i vadim ih iz čmara. Često čujem da spominje se karma, pa valjda zato uvijek imam feeling da me neko jebava. Izlazim iz stana, noseći kofer, jer iznad moje zgrade je danima jebeni leteći objekt. Kad sa mnom sjedneš na kavu, uvijek pripazi na sljedeći pokret. Aj, ću biti onaj starac što klincima nožem bušiće lopte, a nakon toga ću odlazit kod nesuđene žene na groblje.